محل نظر وهي فكرة ليست يعني بالدقيقة. Demokratiya деген көзқараш бұл изилдей турган көзқараш. ونحن الآن نعيشها في أكثر الدول ونرى الفساد الكبير الذي يسري في هذه الدول بسبب أنها فكرة خاطئة. Бүгінгі күнімізде бұны демократия деген сөз изилдеш керек деп айтып жатқанның себебі бүгінгі демократия дегенді қолданып бүгінгі қанша деген проблемалар, көйгөйлөр, душмандашу, араздашуу келип чыгып атат. يقولون حكم الشعب للشعب. كيف الشعب يحكم الشعب؟ هذا لا يصدقه عاقل. Бұны демократияны елден башкаруусу деп айтат. Элди эл башкарат. Эл менен эл башкаруусу кандай болот? Биз кыргызча айтканда эки очкордун башы менен казанда кайнабайт деген. ويقول الشعب هو يختار ناس وهؤلاء الناس عادة يدفعون الأموال ثم يصبحون مسؤولين. Көбүнчө адамдар кандай турган болсо ошол адамдарга бирөө келет, акча менен бийликке келип алышы мүмкүн. فهي لعبة يتقنها البعض وبسببها ضاعت حقوق الناس في كل البلاد سواء شرقية أو غربية. Бул маселе бүт дүйнөдө ушундай болуп келатат. Кээ жанагы жакшы чуңун адамдардын элин алдап келип алат дагы, келип алгандан кийин адамдардын акысын, кызыкчылыгын ойлобой, өзүнүн кызыкчылыгы менен жүрүп кеткен. Бул бүткүл дүйнөдө ушундай азыр. الفكرة في بناء الدولة في الإسلام أعظم بكثير من هذا البناء. İslam'dın memleket tüzüğüdeki göz kararışı azırkı göz kararış kararında öte büyük bolu eseptiler. تعطي الحقوق كاملة لأهلها. Adamlarga toluk kandu akıların hukuklarını veriyorlar. لا تقوم على الكذب والخداع كما تقوم عليه الديمقراطية. Jananda demokratik kanday bir aldamçılıkka, jalanга, göz boyamalıktın negizinde kurulgan emez. Hakikatka kurulgan olur. والمسلمون والناس عاشوا في الدولة العثمانية والعباسية حياة رغدة لا ما نعيش هذه الأيام في الحياة الديمقراطية. Misal atıran olsak Abbasi doğrundan Müslümanlar karapayım kaldı, Osmanlı İmperiyası'nda karapayım kaldı. Bardı böyle sorun bir günde emez, jakşı yaşoğun negizinde yaşoğun oldu. ولذلك نتمنى أن يعاد النظر في بناء الدول بما يحقق العدالة التي يرغب بها كل إنسان وبما يحقق الرفاه لا أن نتمسك بأشياء أخذناها من الغرب وهي ليست في نفسها صحيحة ولا قوية. Ошол себептен бүгүнкү күнүбүздө биз ар кайсы жактан келген көз караштардын негизинде курбастан элдерге бардык адамдарга акысын берген, адилеттүүлүк бекем орноо эле калбастан адилеттүүлүктү жүрүүсүнө дагы шарттар түзүп берген, элдин кызыкчылыгын ойлогон негиздерди карашыбыз керек. نعم. Barakallahu.